Bhín bhealach chu duine agus blian a bheith úrgah. Ha mí nóchas gil siú go má agus go na chóirt na leichin siadadh. Chóirtrúmsa giche chocolate agus céint téalaí agus cuairsnaga ar leichin bria. Miste, ha mis is gobar an munscoil chéile bhaie agus munscoil gaelig first drís mar sin ha mí fudach an na náide is an canap cíle má luach. Wel, mar híisiú a bháin ha iireachgail. Ga fuair se frísin. Hallo Charlie is Shores. An nachtar soda seo? Hello Jockey. Hí nectar Jockey boy. Hello Bull. Ik is niet aan de kerken. Pak. Heb je een roer gaan? Hij tjeetje. Is je een jelle? Niste go mí orstanna chail mu go bud fémar op krachtje. Och ha a níos ac am Emma anhio as yn het inniu sydd o'r hiawt inniu. Becan gan is Jenna gas na holiday sechke. Hey Em. Hi. It's Misha Emma. I'm I sunny feel I'm keeping low. Go agad an hyn. Nibbles. Oh. Bob I'm giving Katie or son with quick niece and I have me an edit back on I kind of in your fjochen I heard me quick Dorsets. Mod be me tarsh na buchgin na straach I be me Ceir buchgin je mix agus me trí na céir buchgin je na pellets amach agus an nursing view be me féin trí buchgin eile gen mix agus maker sin out na feeders. Charlene going acum sa na pellet. Aha. Yes, well. How many feet some? Hello Fluffy. Sin dolly ha me smooth Gaat ik zou Jenna seo. Well, nid han scoleg byn mi gynne in Jaiach gen ayes nid siya na holidays na hawn byn mi gynne hwyl lach. Sin jay seo. Jockey? Kinderen na peoichin Emma na chéil. Han smooth ik wel een keer dog Agricultural College. Ayes. Kiwi. Sin acu Emma ha súlveic cíle má luach. Taing an jalaf go Emma Conner mas in het. Niste be mi rasisiist le videoen van gracht, van chlatach, van hitchen agus van jimmetach uitje ille. Hi mi